hey siyahleka kuphela noma kufika siyenza njani Mathebelele Young Brothers under DJ Kumeti Bobantu inolembeza mina enhlizweni yami uyangihlupa mina Bobantu ngilomzwangedwa wokale enhlizweni yami uyangihlupa mina Bobantu ngilomzwangedwa wokale enhlizweni yami uyangihlupa mina Utili ngibonani lapha nje ime ngabulala abazali bami ime ngabulala abafowethu ime ngabulala izihlobo zami ngifuna inotho ngibona nginjena mina ime ngabulala abazali bami ime ngabulala abafowethu ime ngabulala izihlobo zami ngifuna inotho yeah Kwakunzima ngangicabanga ukuthi kuyinto enhle ngoba ngangibona zonke izinto zikuya nje kuphuthuphuthu yabona nje into ehlala zikudevu yabona kumnandi imihla lamalanga athi ngiyalimala ngoba bawubulala abazali bakho nabafoni ugcina sosala wena ekugcineni kwesokusiba yinkinga Mina benginakho konke okufuna umoya wami Mina benginakho konke okufuna umoya wami Mina benginakho konke okufuna umoya wami Mina ngibeyinazo zonke ebengizidinga empilweni yami ebengizifune empilweni yami Mina benginakho konke ebengufune empilweni yami Mina ngibeyinazo zonke ebengizidinga empilweni yami hey Izifuyo zibezibuzwa kimi lapha kodwa kwanamhlanje sengiyilwana umuntu uzoyisana ngapha anginyakunakile ukuthi lokhu kuzongicedela izihlobo uyabona bangani bami nami nganginjengane uqaleni kade kade siyabona ukuthi sengiyinto enjani hey mali kathi istep lapha likhona izothi lo mfana wayekhuluma ungalungile lizosithola selinjengami futhi la ngikhona manje uyabona ukuthi sengihlupheka kanjani sengumadabudabu nje akusekho umuntu onginakayo kodwa abafothi ngabahle ngabaqeda bonke awukosiyami kodwa ngiyazivuma mina izono zami phambi kaJehova namhlanje bana ngihawukele Nkosi bathathe bantwana bancane hey abafana bakamzala hey kubela Mina ngiyazivuma izono zami baba 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 Ngithethelele namhlanje Nkosi yami hey hey Esigabeni mina bengikhuluma kuzwakala mfana yonke into engiyikhuluma mangithi kufanele kuyenza into enje kusasa bokusenzela
ngoba bengiqina ngawo lamathunzi laba bantu ngingakwazi ukuthi into le iproblem phambili izokunikeza inkinga khona manje sengiyahlupheka kusekho umuntu omana ngishoda ngisho noma ngoyinto engathengiswa kanye sayithola hey inotho yegazi njalo lapha ephela khona isitimela phezulu komuntu le phezulu esiporo siyanyathela abanye phela mayengomikhala kanje badliwa unembezi ukuthi kathi lo jaha uchokithi noma uchokuyi isitsho sithi sona ukuthi ufesithathulo kuzwa unyaka yiko-ke ngithi nami phezu kwesiporo mawulele khona isitimela ngeke sikudlule hey sambe mdala macingwa hey wazi wangikhumbuza lo mbane omude lo abadusa yobe sikala kap Tata Mr. Tennis ngibe nginakho konke okufuna ngumoya wami mina ngibe ngilakho konke okufuna ngumoya wami mina ngibe ngilakho konke okufuna ngumoya wami Imengabulala abazali bami, imengabulala abafowethu